te toe whaawhelo I atu I lau whaafonga anga I le nei tae au, alo maia, o tala o le nei fo I asa whareile. O lea ua lua se fulu miliona ai tā lafua I lātou na taunu umai whaanofo I sea, ai le tutongia. O le masino au kuso le tausanga tāluai, na a mata tutongia I e pāsese taunu umai I New Zealand, no fuanga o loo mai whaanofo I sea ai, ona e tatawana no nofo e se mole lua vai aso, whaato ama whai e o no mai tua il community. E iwa se fulu aso o loo tu watu ia I lātou nei, e tutongia I no fuanga sa whaanofo I sea ai, ma o saunoa le tamaita I Palemia Jacinda Ardern, o I lātou nei e so sola I le tutongia lātou ai tālafu. O le a whai tutusa lava matu utu unga o loo whaia whaasanga ia I lātou o iai student loans, e pei o le tau fia I le malaiva alele. Saunoa I fo le minstyle Corviti Chris Hipkins, o le ua wa ai I le pāsi o se tūla whono e mawai le malo si anga, e tau fia I lātou e le tutongia lātou ai tālafu. O le whai unga le masina nei, o le asi I ai le tau e tutongia whaanofo I se I lātou o loo mai I visa le tū mau, mai le tolu afe se lau tāla, I le 5 se lau lua se fulu tāla. I whaamaoninga mai le malo, e na o sina vaenga o le tau o loo whaanofo I se I pāse se taunu umai, le o loo lātou tutongia, a o le isi uma vaenga o loo tutongia le malo. O le 2 miliona o whailo mai, o le tele fo I nei o tūpea tangata tutongi la fonga o le atunuu, e ono leto e maua. Ai I whaamaoninga mai le vaenga o loo vaia no fuanga o whaanofo I se ai I lātou mai fafo, e o mai le vai aso tāluai, e le I ai lava se isio I lātou o loo tuli ai tā lafu ua whaau o atu I le vaenga o loo au ina ai tā lafu po le debt collection. O le so le asa waile whai unga le kāpeneta e tūsa mala asanga o la pata inga o loo iai nei. E tūsa mwhaasitisilanga ma le tamaita I Palemia Jacinda Ardern I le aso whareile le vai aso tāluai, e ono vave suia la asanga o la pata inga mua au kilani, mai le vaenga lua o loo iai nei I le vaenga mua, ma e fua lava I le toe alia e o cases. O le ele I toe maua nisi cases I tue le community, ma o ata ia o le o au kilani le vaenga mua I le whai unga o le nei vai aso. Ai nei salonga o le a maua le whaamauninga pe a fofonga mai e Jacinda I le awa uli o le so. O le vaalele na au mai ei o taota po o la pisi. O le whaamtalaina le minister mata uputawi a inga o Ausitalia, Peter Dutton, o le whainga malanga na au mai ei le to a te le au tipoti mai Brisbane mo New Zealand I le vai aso nei. Reporte le News Hub, o se tase le au tipoti o lo sawai mai Grant David Mitchell, le ana ia titina ina tu lou lana wote I nema ma liwa I le a feiva se lau walufitu, ma o silia ma le luas fultausanga o sola. Ta waia Peter, o le ua ave e sea mai o taota ma Ausitalia, ina ia saunga le muailo lato watunu. Saunoa le minstyle le vai fafua New Zealand na naia mahuta o la fonga a Peter ua oni saunoanga o tauleanga I nai lava lona tangata. Ai atu mai no fuanga o mai wha anofo e se ai, o lea ua yeile no fuanga wha apitoa mo I lato nei, ma o lo wha upopoi ma leo leonga I nei no fuanga a wā lava le pui puingo leono la matia a o wha anofo e sea. Ua polo misiema Jacinda Ardern, o le ale mapu, le whaaleo ino lona le talia ino aia inga whaavai o lo tipoti mai I lato nei I New Zealand. E ono mua lia ma whaasala whaaletu la fono le I whaiwhai valato te le iusita ia tapula a whaaletu la fono o I o le tu a inga snapper. I asia singa le vaenga o whainga whaiwana mawai le aso lulu I sauteo au kilani. I lato nei mala lato wa a whangota. E ivas fulma le iwa I o le tu a inga snapper, ma ese mai le so ona whangota. E tasi le snapper I lalo I fo le te le whaatu la fonoina. O le numera whaatapula o I e mawhaiona sau ma le tangata whaiwhai vai le nofuanga na mawai. E fitu I ai le tangata I tōtasi. Sauno ai Glenn Blackwell o le matanga Wengo Primary Industries e le te I whaia tu la fono e a launa whaia e mo le mauti noa e le o so ona whangotaina le ngātai whale. Whaamoni ai fo I Blackwell o le ua se ia whaamalo se ma le wa whangota na wha o ngā ina nei le I whaiwhaiva. O le o whaingo snapper na mau e sui le ofisa to I titi whaalima ina le whai numera whaatapulaa. Matala muli, ua so e leo le skula tina ia tu ina se tasi o lii, ma leilo ai se mea I whafoane o se tasi o whale ainga le o ngā tutono au kilani. O lata video na pueina, ma wai o whafoane lavo le Mexican Cafe Victoria Street, I le asa tu o na I lua fitu o Februari, le ana tupu ai le whaato a umai o tau ngā upu I le vao I la ua nei. E le o mawhaiona ma wai le ata video le ato anga le mea na tupu. I reporti le News Hub, o le ua suia nei le kamupani e sa wai skula ati le whale ainga le Mexican,
Ona o le mea na tupu, talasanga mai ei ma leo leo i so se tasi na te sila fia le mea na tupu, po i lātou fo i nā a fia e whaafe so ta i atu a waso e suenga o whaia nei. Tala nal tai au, manuia nei aso.